planirati putovanje ili vam je hitno potreban smještaj u nekom gradu, najveći problem je gubitak vremena. Otvarate 10 različitih sajtova, listate grupe na društvenim mrežama, šaljete poruke vlasnicama i čekate odgovore satima, a nekad i danima. Na kraju opet niste sigurni da li je taj stan slobodan, da li odgovara vašem budžetu i šta vas uopšte čeka na lokaciji. To je potpuno gubljenje energije. Glavna stvar kod traženja smještaja na dan jeste da proces mora biti brz, transparentan i da odmah vidite realno stanje. Vi morate da znate da li je stan slobodan u vašim terminima, koliko tačno košta i šta sve ima od opreme, bez skrivenih poruka i tipa javi se u inbox. Upravo zbog toga ne treba da komplikujete sebi život i radite sve to ručno. Na mom sajtu izdavanje.org rešio sam ovaj problem i napravio alat koji bukvalno radi sav posao umjesto vas. Gdje god da se nalazite na sajtu, na glavnoj stranici ili na bilo kojoj podstranici, vidjet ćete jedno veliko, jasno istaknuto dugme za pronalaženje smještaja na dan. Klikom na to dugme otvara vam se ogromna baza provjerenih varijanti i u bilo kom gradu i mjestu, bez obzira na to gdje putujete. Glavna prednost ovog sistema je što niste ograničeni ničim. Tamo možete pronaći smještaj za apsolutno svaku situaciju i za bilo koji džep. Tražite skromnu i jeftinu sobu samo da prespavate jednu noć, tražite ludački luksuzan apartman u samom centru grada za poseban vikend, ima i to. Što je najvažnije, sistem ima ogroman broj detaljnih filtera koje možete podešavati kako vam odgovara. Možete filtrirati stanove po tačnoj ceni, po lokaciji, po ocenama stvarnih gostiju, po tome da li zgrada ima parking, lift, terasu ili klima uređaj. Ne morate da nagađate. Sistem vam odmah pokazuje da li je smještaj slobodan ili zauzet za datume koji vama trebaju. Ako je slobodan, vidite konačnu cenu bez ikakvih skrivenih troškova i naknadnih doplata. Možete ga rezervisati odmah u par klikova sa 100% garancijom da vas taj stan čeka. Nemojte trošiti svoje vreme na pretraživanje neprovjerenih oglasa i dopisivanje sa nepoznatim ljudima po mrežama. Planirajte pametno, brzo i sigurno. Sve što vam treba nalazi se na jednom mjestu. Link do mog sajta je odmah ispod ovog videa. U opisu kliknite na izdavanje.org, pritisnite veliko dugme za brzu pretragu stan na dan, odesite filtere onako kako vam odgovara i završiti pretragu smještaja za manje od 2 minuta. Hvala vam na gledanju, zapratite kanal jer vas čeka još konkretnih i korisnih priča o nekretninama i putovanjima, a mi se čujemo uskoro u novom videu. Prijatno!